He news ina ronthlen tu Marka School of Education hi toy teinian belchiang masalok teang Marka School of Education Maubok Aizol chuan admission class 11 le 12 art le science hong meka science b ka zirlai no pangten hau tak taka tuition lak ve ngai lovin zirtir tu mithiam le ton hriat nga tak tak ten zirtir na thanem ngai takin an pe thina ni class 10 bainon turtan seat le mala omboke principal omchilna hnuaya ngor taka zirna an kalpuina hmuna hian hlotlina duam takichang ve du ani chuan Marka School of Education hi panve chinte le intan theitop chu anin huame contact 8729 967 386 pariat pasari panhi pakua paruk pasari pathum pariat paruk voin hi jun ni khat sang ni somni panhi ni lai ni ania Mizo official channel thir tu lengai thatu zong ta chibai vek ule tun tum chu tun laya Mizoram thil thleng lar tak Dr. Lin Dai Chungchanga action lak ani tur thule tual chunga thil thleng langsar tak tak te kanom puang don ani ama sain siasuk Dr. Lin Dai Chungchang han puang ma sa ila social media kan hmule kan hria to ang khan tun lai chu pulal reng puya siasuk thina wangle cheng sang khata wangin siasuk Dr. Pilal biak nungi zathang chu ala hlemaya mitam takin dem na oka chuin he thil thlenga hian mipui te po kan tangrual he ni na hriata mipui chuan Dr. Lin Dai laka action lak ngei ni se ti chu kan du dan ani wangin reilawa sarkar bank thengin mai ni somthum pakhat sang ni somni panhi nimin lam khan health minister zom tak Dr. Alal Thanglian chuan siasuk Dr. chunga sarkar anga action lak thayang chu dan mangin action lak aniang tuna po malak tranania he thila hian sarkar angoi mai don lo ati tin health minister thu soinierin ngayan post chhongani ma se hemi chungchanga hian official letter engma chu alani lo wangin nimin lamkhan hemi chungchang hi kanon ti chuak lem lawa nima sela voin jun ni khat sang ni somni panhi ai ro chuan ale kha nen lam Dr. Lin Dai chui chian ani tur thua chu ta ka wangin hemi chungchang hi kanon ti chuak theita ani chu lekha press release chu ani nang ang hian yan share chuak te ang Mizo press release siasuk PHC a damlo enkol thina chui chiang tu ruat Aizol 1 June sang ni somni panhi tun hnaya social media alo lang siasuk PHC a thok Dr. Lalbiak nui thil ti diklo ni lang wanga he damdoi ina damlo enkol lai pulal reng puya damdoi na tanga hno chu ani le anu loka abora zui chungchang chui chiang turin health and family welfare department chuan aibok video puchin lian manga MCS saruat voina health and family welfare department thu chuina talan dan chuan puchin lian manga hi secretary health and family welfare department nena juni som sang ni somni pani ral main report he lut turati ani written by Andrew H. Lerem Ruata MIS Deputy Director tin thuan chu ani Dr. Lin Dai Chungchang bi ka atop nan social media an post pakhat siasuk Dr. Lin Da Lalbiak nungi zathang chunga action la kan idon emti mang hian anui han khar teang Dr. Lin Da Lalbiak nungin adam lo en kollai oxygen ringa thotok trok to a oxygen man lai a phi thak sak nuwa thi zuita pulal reng puya hian ril ruati natle na em chu he doctor hian poisa ruwa puwa an khum tur lai khan tongpo tong chuak thalei thei to lo zoite tele har sat em chungin kalalo kalami alo ati trok troka anua no chuani nuwa anin na thlen nuwa anati lutuka wanga vial ngoi chunga damdoina chuan omila kadamang mole alaron ti trok te kha achung ten damdoina chuan kal leila anti poin Dr. Nu Khan local to reng su local le mala kan en kol to don lo che alo ti khum kha a thei ngil bik lawa kile chi ni na hreto si lo kile chu ka du lo ti chunga athi zui ta hian thinlung ati na ngoi hle ani chung ko pa ber afa te tan pa anupui ta na pasal chung kwa ho tu pa ber heti te hrepa han indiriam mai chu
anaril ngoi done machine han ngai tu chiang ve ma te u thin tirem em tu chu Dr. Linda lalbiak nungi zathang hian license po nei lawa dam doi lo zuar ve rengot maile India ram dan kal doctorin dam doi lo zuar ve rengot hi ania adam lo te dam doi a chona sa thei hle an la tile zela ama hian ho tu te phalna in ka zuar ati ani ome India ram dan kala phalna lo pe tu po hi dananga hrem ni ro se hei hi thil serious mani Mizoram hi mithil ti thei ni in ngai dan palzu tu te paradise ani rei to lutuka kan chezo to ani hi Mizoram hi dan palzu tu te paradise atan kan phal to lo ani thil poimo top khok chu Dr. Nunrong nunna hlut zia hremap lowathita pulal reng puenu puile afa te no pangte te naw sen te hi andam kho chu theinan anin tun nunna tur pek ni ro se tin an ziaka comment tu le like tu an tam hle ani ole tuna chuan tual chung chanchin thar langsar zulte lo puan chun zomila Chief Secretary Pisakai tur dan thulri ani NGO in an ngai tu thale don Paul Panga Central Waime MUP MHEP MZP le MSU in Telkomna NGO Coordination Committee Joint NGO chuan mei ni somthum pakhat nimina tanga Chief Secretary Dr. Renu Sharma Pisakai tur danan tumchu Chief Secretary azindon wangin an thulria Chief Secretary Zinaron Kirhuna Joint NGO chuan ankal zel dan turan ngai tu don talan to angin mei ni somthum thotan ni sun khan Joint NGO te hian Aizol Press Club a thu thar the dar tu te komin Chief Secretary atana mizoda tur angena sarkar lai puina ti hlotin lo wangin mei ni somthum pakhat sang ni somni pani tangin tiam chinom lovin Chief Secretary Dr. Renu Sharma Pisakai turan dan tur thuan puanga Renu Sharma hi nimin khan azindon wangin dan nan tumchu thulri ani thu mei ni somthum veka an puang le ani Chief Secretary danan tuman thul chungchanga NGO Coordination Committee chuan mei ni somthum zan khan hriat tirna ti chuakin naktuk ni somthum pakhat thlanga sang ni somni pani jingda riat le achan ve tanga Chief Secretary Dr. Renu Sharma Pisakai tur danan tumchu Chief Secretary azindon wangin an thulri ani anti tour program alan dan chuan Dr. Renu Sharma hian nimin khan lengpui airport atangin Delhi apana voina hian Delhi a meeting of Uidaw National Workshop atelin naktu ka Mizoram aron kirle ngalang zona changin Joint NGO Secretary Professor Lalnun Tluanga Central OMA General Secretary ni bok chuan Renu Sharma chu afata in neina teldon wangin athang rei deuh don nian hriat thu soya kankal zel dan tu chu aron kirle huna kan ngai tu thaleang ati Dr. Renu Sharma hi sarkar lai pui chuan October ni somni pariat sang ni somni pakhat khan Mizoram Chief Secretary ta na ruata November ni sang ni somni pakhat khan Chief Secretary mo phur nei a chelta ani Grab ching tu ten atop thlenin huam an MLA tenena soiho hunan ngak Champhai Grape Growers Society CGGS le Nalang Grape Growers and Processing Cooperative Society te chuan Grape wine man ani chungchanga atop thlenga tanan tum thuan soinona heti la hian an bial tu MLA tenen an soiho dona soiho hun kan ngak meka chumi nuwa kan kal zel dan tur kan relang anti media te zona changin Grape ching tu te chuan an MLA ten man lak pui tur thuan hrilti soin ronjin chawa soiho puya min somani engthunge an ron ken don kan hrebik lawa an thu ron ken azirin kan malak zel dan tu chu kan rel veang antia sarkar atangin official thu don an la nei lo thu an soi Grape ching tu te hian hnung tol theian ni lo thu an soi to a atop thlengin kan tang don ani anti Prime Minister in mi pui choi kana scheme apuangzar Mizoram hun sang sang atang chi mani nimin khan Prime Minister Narendra Modi chuan India Independent Voice somsari panga nalomna azadi ka amrit mahot saf kal zela sarkar lai puin mi pui choi kana tu scheme sang sang anei te Simla Himachal Pradesh atangin puanzar ania Mizoram atangin Chief Minister Puzoram thanga ho chimani Prime Minister hian beneficiary te video conferencing mangina kom ngala Prime Minister thusoi hi Chief Minister Puzoram thanga chuan apisa tangin achima scheme sang sang hlotlina tur hian sarkar le mi pui kan trantla nangai takmeu
program le scheme rang sarkar lai puin tang takin narong kalpuya mani state a theu state sarkar te na takin kan kalpuya ni ati scheme rang hlotlina tura thoktu sarkar na thokten anti thathu soin lalrin liana sailo chuan sarkar lai pui chon mi pui hnenai theiang ber turin sabke sat sabke vikas ti thu pui mangin mi pui ma son na turin tran alana sa hle ani atia in khom kai hruai tu planning secretary lalmal soma pachu chuan azadi ka amrit mahotsav soifia he program hi mars ni som pani sang ni som ni pakata bultanin august ni som panga sang ni som ni pathum thleng chokar somsari panga chung rampum huapin acher chuana lomna le malak na peng tam tak bua sayani atia mizoram man tlang puya tarlang lalmal soma pachu chuan mabak chi thum har gar janda august ni kuatanga august ni som paruk sang ni som ni pachunga in tina india flag zarte amrit sarovar thingklanga tuina siam le ti puntele law and judicial malak na tur decriminalization of laws for ease of living and ease of doing business ti te halom thu soi in khom na hian aizol dc office rural development agriculture women and child development ud and pa PHE le health department te lead bank le indian oil corporation io10 mi pui ma so na tura sarkar lai pui scheme le program an kalpui te puan zar na hun an mang beneficiary kal khom ma scheme rang an kalpui dan soi fe in mi pui an sortang kai thei dan turan ko mu ani manipura zofa teram chu saktum kandau dal zeldon zoro zo reunification organization zoro chuan manipura zofa teram chu saktum na thu soin zofa te chanvo chu sakan rem tingai don lo anti zoro hruai tu te chun nimin khan aizol press club a thuthar the da tu te komin manipura zofa tam tak an chen thu an soya anni hi ma khosanga tanga helai ram lu lum ma satu ram nei tu dik tak an nia anram hi an lu main mei te ram ani ngai lo british in mei te nen of khomin manipur hnuaya ada British an chu hnuwa manipur hnuaya anom chun zom zel wangin anom naram hi mei te ram ani ngot lo an tia anram chu tu man chu sak thei ani lo thu an soi manipur state chunga zofa teram engmo za chu sarkarin chu saktumin fin rola chua reserve forest apuang ti soin zoro hruai tu te chuan hei hi india dan kal le united nations declaration on the rights of indigenous people UNDRIP article 10 bo chiat na ani zofa teram ne khi kan ngai thu tak hlea hetianga zofa te nek na reng chu kan do dal tla zel dona an chanvo dik takan mu theinan le an dikna tlang au puina tura thei top chuin kan tang zel don ani anti zoro hruai tu te chuan manipur sarkarin zofa teram chu saktuma fin rol tin reng manga an chet na chu huai sen taka do dala social media manga thu the dar tu dr mark thangmang hau kip chu chuanu man ti thu soin manipur sarkarin amana a reng bet hi zoro chuana dem tak zet an tia thudel kilom lawarang taka chua zalen turin an phu tani khothlir then khat electric bill chuak lai don power and electricity department chuan electric bill siam na software tharan man tran don awangin kumin mei thla electric bill an pe chuak har deuh don ti an ta langa mi pui hria thiamna an nge nani tual thina an dem MHEP sub headquarters serchip le PC women wing chuan thu chu siamin mei ni somni pakua sang ni somni pani tlaya ro sang zuali serchip din tharveng apasal zo biak sangan na taka kutthla ka asoi salum chu poyan ti thule andem thu an ta lang zo biak sangan chu ana thayang bera hrem ngeyan phu thu an ta lang bok heroin man Mizoram police CID crime hoya special narcotics PS team chuan nimin khan vaiwa konzo hnuai Mizoram University konga heroin gram za somriat pathum point paruk pasari an mana anei tu pu zamkhan mung kumsom ni husband of Khaisian Muang Bulfek Myanmar an ban halbok pastelom pui zilai pol pathum MZP SSU le NSU ai te chuan thu chu siamin MBSE in HSSLC examination sang hi somni pani result fel fai taka ati suak chu lomoman ti thule MBSE a thokte fakoman ti thu an ta langa pass te an lom pui rualin pass lo te chu beidong lawa zir zel turin an cha ani ole khati zongkha
tual chung chanchin thar chi sang sang kanon puan thei te chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me